okushaba okuhirwa bakuru b'itwareri babiri bari aha mukoro gwo kurahiza ba Imam n'abakuru b'obukiiko bw'emizigiti 16 kushanga mu itwareri kandi aba batire biragano byo kuhereza abantu abo barokwebembera. In the name of Almighty Allah, the most gracious, most merciful, that having been elected as a mosque executive committee member, Belanga gukola ekyo kyoyagala okubeeranga Allah kutusa ngo maze okufanga tunafa belanga okikola kati mukyaliramu. So help me Allah. Allahu Akbar. Ababonjirwe bashaba okukoresa amaani okuhereza abantu kandi bahikirize barahira kukora no barabe batari kutunga mushahara. Mugende maaso mukole emirimu abantu basimira ddala Uganda yonna teri muzigiti gwina development ng'eyekiri mu Uganda yonna. Mugende mwongereko twagala ne sikali naawe. Nebasaba omuntu kwatwadde tuleke kuswaza kirayiro kyaffe kitukoze tugezeeko kwewaayo obusiramu kwewaayo kubanga omuntu azze wano kumaddiini emirimu mingi naye kwewaayo tewali agenda na musaala musasula. Aba behanangiriza okwetantara okwejumbira omu mihonda nekirize kubarukaho emizigiti hagati y'aba Imam n'aba chairman ngo hati empinduka biireho nibende kuratirwe. Leero mbakuutira okukwataganiza awamu okugyawo omulumulo obuli mu emizigiti tutera okuwulira era obukiiko obupya tubakuutidde okubeera nga bakolaganira wamu okuleka okulyaŋŋana. Abarahiziibwe bakwasibwe entebe zaabo mu butongore kandi ba Imam nibeija kukorera emizigiti yabo kumara emyaka 10 kandi abandi nibeija kukora kumara emyaka 5. Atandika erizooba ekitanjano ky'emyaka 5. Gasha kwa Felix Nduhura.